Yeah, Fifi Cooper. Ke ngwanyana Mafikeng. Motswako. Ngwanyana a re itse ka re a re ka re tshobike ke salla le ka tsheko ke findile out mo go wa no what is what. Ka re tshobike ka hira la ka re tshomi another day another go wa no one. Ka re tshobike ka dintsa ga re itse ma nne re go bolelle ka nna le moshimane o. A re nna tshobike ka kopane le moshimane o ne. He se re kopana le moshimane o ne ke tsama motse le moshimane a mpotse re ke ya kae ka molelo re ke ya kae moshimane a mpha lift. Moshimane a sena mpha lift o mpha lift le re ne ke ya mmolong. A wa motse leng ra tsama ra bolela ka mokolo ya moshimane. Ka wena o trusta banna ka dikoloi le no re le ka mo South Africa a ga o tshong o le moshimane ne ke mmona mo community a re bona ha sena mpha lift go itse moshimane a kopa number tsaka le nna ka tseya number tsa hae ya nna gona. This happened last year. Moshimane ha sena tseya di number tsaka awa ya nna hi ra tlotla fine ya no last year ntwe re bolelang ya fella ona mo moyeng. This year moshimane wa boa hape one text or hi mabebeza dintshang a re ka mogela ka okay brother man a wa nna ke fine wena brother mena ga wa le nna ke fine brother mena a re aish witse ke this is nna ne ko laikile mare mo le ne ke na le kwababa ne ke tsabo bolella ho bona no I like you a re ke re bona wa itse keng moshimane a sena polelo I like you a re mare moshimane a bolela from the get go a mpolella hore no nna ke na le baby mama le bana ba ithu ke na le baby mama le bana ba ithu mo ke nnang mona ke nna ke le one during the week baby mama o tla ka di Saturdays ka hold his hand. Mbambe gesandla. This is where he's lying. Aga chomi aga jajane moya kwa Winnie Mashaba. Moya kwa kele thabo. Ntena kele thabo. Aga ke re bona ka bambelela ka bolela moshimane ka we can do this. Relationship le moshimane ya tsama. A butse mang bona this was the most beautiful relationship. Kana ke bolela ka taba ya this year. This was the most beautiful relationship. Moshimane na thoma ka good morning, a fetsa ka good night. Kholo ile ka kholo every day. Ke sa feel le baby mama e teng. Moshimane a mpontshitse hore ke nna ke liwane mo bophelong ba hae. A re sometimes he would come out on ketela ko gae because nna ke nna ko gae. A nna ke nne a ke itshwarela sepe so nna ke nna ko gae ke a zola mo le mo yena moshimane ke ena bereka. Ka okay chomi yaka a re ke re itse mayano bothata ba moshimane ntwe ne ntena ka moshimane ne ile ho moshimane ne would come visit me has not tsena sena fetsa on ketela a ireng a re parnyankosi mola ke le digmatized moshimane ba re baby ke kopa favor happen no a ke na 100 rand ta o boela hae ke kopela ntshelle petrol ka re it's poor I get a chomi bona moshimane will let me be digmatized if they get that digmatized a kope favor a re itse ba ke thomile ka 100 rand ya petrol ka mo fa 100 rand ya petrol a bo hape moshimane ha no a founa le ko mmerekong a mpolela ka mokgoelo reng letsatsi la ya le tsamae pila ka teng a re ka motse re baby king a re no baby a kena lunch ka mo romela 100 rand a re this one time moshimane a tla mo nna mpolelo ish baby girl listen ke kopa favor ke kopela nthomele 500 rand dilo tsa ka di stakile I need it urgently a re ka re bitse mang ka bolela moshimane ka re nna ke na 500 rand wa re ke tse kae a wa moshimane a mpolella no a ke ba itse re nna ka bereka wena ke kopela o etseng gona ya no e ya ko mashoniseng o nkadimele 500 rand ha se no nkadimela 500 nna ke tlo busetsa yona a khutsi mang a re jajane le nna because I love this man and I want to help my man in need. What did I do? Ke ile ko twena ke ile ko mashonisa ka di mo 500 mashonisa mpolella re chelete ya ntshena ba re keng ya 500 le yo boileng le 300 rand so yo boile 800 a re itse ka itse ya ka romela moshimane 500 ha wa he tshotse moshimane a patele chelete nowhere to be found moshimane a sa bolele ka tabele ya chelete o kwatile le bile he ke thoba ke mention wa kwata ka no okay baby ke baby and I don't wanna ntwena a kenya go kwatisa monna ka ke tla cover chelete le go mashonisa a re go itse man tell me why again moshimane boy a re ke baby ke kopela o ile go kadimela 1500 rand a re ke chomi skanjaja I went ke ilo adima chelete o ka re you are cat o ka a re ke chomi a ke hani ke meow
Kile kailo adima 1,500 again. Mind you, ha patela 800 el. Moshimane a mpolella no, wena ska wara ke tlo romela tšhelete yotlhe ke gola ka eng di 25. Awa ka ya kailo adima hape se ke lo adima e edella mo eng mo sekoloto se le sa 800 rand. Ao ke fa moshimane tšhelete di 25 di a fitla. Ao mo boy tšhelete kae? Moshimane mo lela ka bophelo re ena na dikoloto tse dintši bana ba ya ka diaparo tsa go ya sekolong. Now moshimane o etsa his problems my problems. A re ka mmolella ka re itse ke mo boy if lo re tlo continue yana wena o tlo kopana le di favor all the time. I'm not gonna do the favor anymore. Moshimane a awa hey lo se se tlo palla ke di favor le nna I'm not gonna come and see you as regularly as always. Hey Messiah. A bona go itse moshimane a khipa lentswe la hae moshimane a sekele atla anymore antle atla ka di drop atla na ko last Tuesday re tswang go yona moshimane o tlile moshimane na ipoleletse go o kra parinyang kose a ha tsena a kra buta ka le teng ko gae a buta ka molelo re ka mo ka mo playground ka mo go tlala di boyfriend you need to pack your shit and go. A re moshimane a kwatisa ke yona taba eo a mpolela lori ena ha tlo tena ka butaka a ilonya ka stene ka go bana ba bana le ditene so go itsimang ke ge moshimane a nkwatela moshimane a blocka everywhere. A re itse ka utlwa pelo ka le botlhoko ya nong ka sala ke lile from Wednesday hentse ke lla something sa tsena mo TikTok ka search leina la moshimane o nthometse leina la moshimane but a re expose batho ke a ke go second a tsena mo TikTok a search leina la moshimane a tsara go moshimane o na le another account. Our has not another account to LA because account is fairly new. Moshimane is supposed to say akaya on the followers tsa moshimane. He ke snike tsena mo di followersing ka bona ke banyana ka nana le batho ba 40 or something. Ka bona re ke banyana. He ke tsena mo account mo profile ya ngwanyana o mong. Ka bona di comment tsa moshimane all the time ke I love you, you are amazing, my wife ing. A go itse mang ka tseya di screenshot tse le ka di tseya. He snike fetso tsa di screenshot ka tseya di number tse ding ka bula WhatsApp ka di number tse ding ka sendela moshimane o the screenshot tsena ka morela ka re what is this behavior, why are you doing this to me? I loved you ne ku irela di favor no ke kolota mashone sa 3,200 and then wena o didimetse what's going on, why are you cheating on me? A re ka go hitsimang ngwanyana ona a comment go yena moshimane ona a se baby mama o nna ke mo itseng. I was thinking, I send them a message. Since that you are now not answering my calls, ke bona ka o tswa mo wena kopela le wena o tswe monna so ha o tswa monna o ske wa mfounela back a ga wa moshimane a titimala a zanka bolela sepe ka re witse king ke a ya ko Facebook ko nyaka baby mama ka romela baby mama di chat tsa moshimane ole le di comment tsa moshimane ole mo di profile tsa banyana bale ka mo romela le di chat tsa rena hape ka re girl this man has been cheating on you ka nna now o cheata nna le wena ka ngwanyana o mong so deal with this man a re ke re baby mama ana le moshimane a unblocka has never song unblock ampolelo hey leave my wife alone. It's not like now I loved you all the good mornings le good night le I love you messages a di mini sepe ka o kwere bantashe a go bitsi a senke ka lo ka re ke ka tseyana a re ke nahana hona yanong monno o bereka ko a car trekking company a re ke nahana gore ke founele ko mmerekong ke ba bolelelo re le bile o re fa lift ka ko le ye mmereko and actually ta go bolelele moshimane ke buang ka yena ke Ben 10 ngwanyana o gitse ke Ben 10 a ya no o metse wife le the new girlfriend or Sesi leave our men alone a fetsa romela ona re Sesi wena talk to this man so that I respected nalwena. You guys look over. Ya no ka rena itse ka ba janeng do seng ke palla go hem. So find it out ka Tuesday. Ka tla go le today. Moshimane a isara di message. O phela moshimane mo sendela di message tsa hore it's not like I loved you. Nna ne go berekisa for the favor and how you poleletse go 3,000 e o tlo e kry o ka se kry for kwena. Hanyiwa.